Lishonile Maswati Lamahle, lishonile Ninebagalazidze, yemukela nathi tindzaba, tensimbi yesikhombisa kusihlwa, tifundwa nguzodwa Dlamini nginasicelo kunene. Singangeni kuto asibuke nathi thamba imbili lamuhla. Sibonza selikhaya lelinakekela sive lesikhubatekile iCheshire Homes of Eswatini inkosikati Makela Ndendesa seyimeme sive netinkampani kutsi siphume ngetinkhani sesekele luhambo lwalonyaka lokucokelela imali ekwesekela tinhlelo talelikhaya tekunakekela sive lesikhubatekile. Seyivuliwe indzawo lapho khona kutawutfolakala lonke lwati nelusito ngekuchuba ibhizinisi kuleli ngaphansi kweluphahla lunye iBusiness One Stop Shop. Indvuna ilitiko letekwatisa nebuchwephesha ithi ligumbi lekufundza ngetebuchwephesha iCity Lab lelisukumiswe emphakatsini wasezulwini sekutawuba indzawo bantfu labasha bomake kanye nesive labangayisebentisa kuti icecesha balungele likusasa ngoba tebuchwephesha ngitona titawuhamba embili tibe nematfuba lamanyenti. Ngakutemidlalo inhlangano lengamele tinhlangano tetemidlalo lapha eveni ithi ngekusebenzisana nelitiko letemidlalo kanye nenhlangano ledlalisa ematubane sebatawunaka ngalokuphelele imichudzelwano ematubane etigaba letitsite pheceleti marathons. Tindzaba Sibonza selikhaya lelinakekela sive lesikhubatekile kuleli iCheshire Homes of Eswatini inkosikati Makela Ndendesa seyimeme sive netinkampani kutsi siphume ngetinkhani sesekele luhambo lwalonyaka lokucokelela imali ekwesekela tinhlelo talelikhaya tekunakekela sive lesikhubatekile. Inkosikati ikhiphe lesimemo esigodlweni kaLozitha ngesikhathi isukumisa loluhambo lwalonyaka lolutawubanjelwa endzaweni yekugcina tilwane tasendle iMaloloja Nature Reserve enyangeni letako. Sibalelwa ngetulu kwetinkhulungwane letilikhulu nemashumi lamane nesithupha sive lesiphila nekukhubateka kuleli ngenxa yetizatfu letifaka ekhatsi kutalwa nekukhubateka, tifo letibanga kukhubateka, tingoti ikakhulu tingoti temgwaco kanye nebudlova nekuhlukubetana. Sekuphela iminyaka lengemashumi lamabili nesihlanu solo lelikhaya lelinakekela sive lesikhubatekile lichubeka nekuletha lusito lolufaka ekhatsi kushukumisa nekwelula umtimba kulabakhubatekile, kucondzisa umuntu ngekumlulamisa, kweluleka ngengcondvo nekufundisa ngetindzaba tebantfu labakhubatekile. Isukumisa luhambo lwalonyaka lolutawubanjwa ngelisonto mhla tisiphohlongo ngenyanga yenhlaba endzaweni legcine tilwane tasendle iMaloloja Nature Reserve. Inkosikati Makela Ndendesa ithi ngekubhenela loluhambo lokucokelela timali sive sitawube sithatha sinyathelo sekuma nalabakhubatekile kwephula imicabo elibandlululo nekuhlumelelisa impilo tabo kabusha. Today, as we launch the 2025 Cheshire Homes Challenge Walk, we present an event that is much more than just a walk. It is a powerful symbol of unity, compassion, and hope for people with disability in Eswatini. By choosing the walk, we are showing our solidarity with those who face daily challenges. Every step we take together is a step forward, breaking down barriers, raising awareness, and generating the vital support needed to provide rehabilitation and care for those who need it most. This walk is significant because it reminds us that inclusion is a journey we must all make, or we must all take together. Our participation helps ensure that no one is left behind and that everyone, regardless of ability, has the opportunity to live a full and dignified life. Inkosikati Makela Ndendesa ikhutelwandle ngelusito lwetimali loluthola kulelikhaya kuhulumende weNgwenyama. This vital assistance enables us to continue our mission and core mandate of delivering equality, accessible, and affordable rehabilitation services for the people in need through the kingdom. Sithi bayethe wena waphakathi. As a nation, we share the important responsibility of reaching out and uplifting those who are often overlooked in development, particularly those people with disabilities. Indvuna itiko letekuvakasha umhlonishwa Jane Mkhonta labeyimelele eliphini landvunankulu ithi tehulumende wesilo uthethe tinyathelo leticatsa letikhomba kutibophelela kwakhe kwesekela sive lesikhubatekile. The country is state party to a number of international conventions that talks to
issues of disability that talks to the rights of people with disabilities. We further on enshrined these rights in our constitution, the 2005 constitution, further legislated, as Mr. Mnisi alluded to before me. We instituted, government had some institutions that looks after people with disabilities. Sihlalo ilibandla labacondzisi kuleli khaya Themba Dlamini uthi batali abangabafihli bantfwana labakhubatekile. Ngicela ukuthi sigcugcutele ukuthi sesengcile lesikhathi sokufihla abantu babethu labakhubatekile sithi angathi leli gama leSwati ukuthi ngathi yini but siyabafihla. Ukhanza usilomvana nongamcala ekseni asesemncane lokumixa kubo Cheshire kuningi la ngaku-benefita lo mvana. Kulo mcimbi kwethula umcondzisi waleli khaya lomusha Dumisani Mnisi lothi utawusebenza ngekutikhandla kuthuthukisa umgomo walo. Sinemaphupho make la kutheneni le msebenzi wethu sesawenda. Sibuke netindlela ukuthi singabambisana njani nemimbango, sibuke netindlela ukuthi leti inkampani nala ikakhulu balimala khona labantu singalethwa lati, but sibuke nokuthi engcenye kufika isikhathi la khona ethe fee inkosi user fee ukuthi singabasida labantu as part of their wellness. Inkosikazi igcizelele indzaba yokuthi leli khaya lidzinga kwesekelwa lisakha likusasa lalo lapho khona labakhubatekile batawuthola kunakekeleka lokusezingeni lelifanele. Inkosikazi icele sive ukuthi sesekele luhambo lalonyaka ngekuthi tikhule tinombolo talabo labatawulungenela kukhule nemali tetawucokelelwa lonyaka. Lebika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya naThabiso Dlamini esigodlweni kaLozitha. Seyivuliwe indzawo lapho khona kutawutfolakala lonke lwati nelusito ngekuchuba ibhizinisi kuleli ngaphansi kweliphahla lunye iBusiness One Stop Shop. Akhuluma isibekelo building eMbabane lapho kunala mahhovisi khona, umhlonishwa Ndvunankhulu Russell Dlamini uchazile ukuthi leSwatini lisalungisa imitsetfo yalo kude ibe nguleyo letawukwenta kube melula kukhanga abahlanyeli timali kuleli nekuthi bachube emabhizinisi. Kulendzawo kutawentiwa emavisa netimvumo tekuchuba ibhizinisi kuleli kanye neticelo tekuvula ibhizinisi kubala kulokunye. Umhlonishwa Ndvunankhulu uyachaza ukuthi kusebenta kweBusiness One Stop Shop kutawucala kusebenta ngekuhlanganisa tindlela tekusebenta letifaka ekhatsi tebuciko netindlela letijwayelekile tekusitwa sisebentisa lolihlangothi lapho khona somabhizinisi noma abahlanyeli timali batawukuya kula mahhovisi lasesibekelo building eMbabane. We are starting with a hybrid model encompassing a physical and online interface model. As we roll out the country's e-government strategy, we plan to go fully online in the future. Umhlonishwa uchubeka uyaveta ukuthi njengoba uhulumende enda tindlela tebuciko tekuniketa lusito i-government uma lo lihlelo selingene ngalokuphelele kutebuciko esikhatsini lesitako kutawufakwa naletinye tinhlangothi tahulumende kanti lutawuphindze lwenabele nakuletinye tifundza takuleli. Asachubeka umhlonishwa uvetile ukuthi sewuvile nekuthi lo lihlelo iBusiness One Stop Shop ibe seyendiwa yaba ngileminye yemigogodla yekuchuba lihlelo lwenhlangano yakamhlaba yetekutsengiselana lolubuka kutshalwa kwetimali kude emave atawuthutfuka i-Investment Facilitation for Development Agreement. The European Union is proud to support this initiative in partnership with the government and via the International Trade Center as implementing partner. Lomele inhlangano yemavala abamhlophe kuleli lengiyona yesekelelo umsebenzi Kirsten McClellanbeck uthi ngekusukumisa iBusiness One Stop Shop leSwatini litibeke esigabeni lesikahle sekuchutselana nalamanye emave kukhanga abahlanyeli timali. Uthi le nhlangano itibophelele kwesekela leSwatini ikakhulu kusita abamvu labasha nabomake ekusunguleni emabhizinisi lakhonsako. An effective One-Stop Shop sends a powerful signal to the global and continental investment community that the whole state is not only open for business. Rosalind Lobuya ebandleni le-African Continental Free Trade Area
uthi indzawo lenjengalena eveni ikhombisa kwekuthi live litimisele ngalokuphelele ukuthi likhange bahlanyeleti imali. Uchubeka uyaveta ukuthi lokhu kusho nekuthi live angeke likwende kube medima kuthi somabhizinisi achube noma asungule ibhizinisi lapha eveni. Inhlangano yemali emhlabeni i-International Monetary Fund iyawakhuthaza emave ukuthi abe nawo ema-business one-stop shop lapho somabhizinisi atawutfola lusito phansi kweliphahla lunye. Le nhlangano yithi live lelinendzawo lenjengalena linematfuba lasetulu ekukhanga abahlanyeleti imali kuwo onke emave emhlaba. Lobikako nginelisiwe Ndlangamandla, nginavuma inkosi Nzinisa eMbabane. Liphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla selitvumise Mlulami Dlamini indvodza lesukumise sitezi seludzaka. Dladla uchaze le ndvodza njengemuntfu lokhutsele nalophiwe kakhulu temakhono. Dladla ubese uthi hulumende utawakela Mlulami Dlamini indlu kanti lena yakhe sitezi utawilondvolota angeke ibhidlitwe. Lovisi liphini landvunankulu lomhlali vakashele Mlulami Dlamini. Lo indvodzale neminyaka lengu-45 yakumagele. Dlamini usukumise sakhiwo lesiyingcala kuvela sitezi lesakhiwe ngelidzaka. Dlamini uthi liphupho lakhe lelikhulu kugucula lesakhiwo kube indzawo yekhanga-vakashi. Iphini landvunankulu imphunga Thulisile Dladla libese lithi Dlamini sewutawakhelwa lenye indlu. Lokho lengikubonela ngekhatsi le ndlela lokucabanga ngayo, you are a deep thinker. We are innovative, we are a scientist, we are an engineer, we are electrician, konke, all in one. Uphindze uyi-farmer. Impela sonke sinema-strengths ethu kumbe endzaweni yinye. Dlamini konke uyabona ukuthi bewayitfola le opportunity yekuthi achubeke aye ngabona u-students sakubo Harvard. Sitawucela nje ukuthi waNkosi amvumele uhulumende kwekuthi amakhele nje indlu yakhe la eceleni. Utabe khona na utayakha na utawufaka emandla. Indlu lengasiso stairs. Lota uhlala kuyo ngizothi namangilele ebusuku ngathi uthi noma lingananganani noma ngadumanga kanani angeke lo mfana mangilemalele lo. Uyabona? Lena angeke sithinze Nkosi le. Ngemandla akho, ingqondo yakho, and I am so proud of you. Now hulumende is very much proud of you. Mlulami Dlamini ubese uyatibongela kakhulu. Ngiswele nje nemagama nje lengawabeka ukukhombisa ukuthi ngijabulele kakhulu lokwenteke kulelanga lanamuhla leli ingcazi vele lokuthi ngivakashelwe baphasile abakhulu ikakhulu nje umhlonishwa uDPM lokuthi ashiye imisebenzi yakhe ete la ekhaya la enzaweni le phose sengathi isehlane lokuthi etatobona ukuthi bantu bakhe baphila kanjani. Nami ngithi vele sengathi nguma kwami uyangidala ngoba phela nami ngathi ukuthi bomakela basidala ngoba bayenta siciniseke ukuthi uhlala kahle ulala udlile. Liphini landvunankulu libese lacela ukuthi Mlulami Dlamini ake yawuhlola ukuthi ingqondo yakhe ikhaliphe kanganani kube khona likhono lafundziswa lona. Lubikako Thando Kuhle Mdluli Magele. Indvuna yelitiko letekwatisa kuchumana nebuchwephesha imphunga Savannah Maziya ithi ligumbi lekufundza ngetebuchwephesha i-ICT lab lelisukumisiwe emphakatsini wasezulwini sekutawuba indzawo bantfu labasha bomake kanye nesive labangayisebentisa kuticecesha balungele likusasa ngoba tebuchwephesha ngitona tawuhamba embili tibe nematfuba lamanyenti. Indvuna beyikhuluma nayisukumisa ngalokusemtsetfweni leligumbi lelitawucecesha eMaswati ngetebuchwephesha.
Emkhankasweni wokuqinisekisa ukuthi eMaswati afinyelela kutebuchwepheshe, libandla lelengamele tekuchumana ye-Eswatini Communications Commission ngekwesekelwa sikhwama Universal Access Service Fund selethule i-ICT Lab lapho kutawuba nabongcondvomshini labatawucecesha sive ngetebuchwepheshe. Isukumisa leli gumbi indvuna yelitiko letekwatisa nekuchumana imphunga Savannah Mazia ikhutsate bantfu labasha ukuthi balisebentise leli gumbi kuticecesha. I'd like to encourage the young and the old to really use this facility. This is going to be your future. If you can be able to commit to using this facility, to learning and upgrading yourself in this facility, the world becomes your oyster. You have the world to be able to access from here, not just our own community. Indvuna yetsi leli gumbi litawusita kushintsha timphilo teMaswati ekutsenini abe nemakhono etebuchwepheshe. Indvuna yetsi leli gumbi linemandla yekutsi kugucuke timphilo teMaswati kanye-ke nalo lelive. Indvuna yetsi-ke emalangeni latako leminye imisebenti itawuphelelwa sikhatsi bese-ke kuba nematfuba lamanyenti etebuchwepheshe. Umngani wemakhosi Sifiso Khumalo uthi-ke le ndzawo itawusita kutsi bantfu labasha basezulwini bakhone kuba nemakhono etebuchwepheshe. Uthi lesakhiwo sikhombisa ngalokusobala kulungela tikhatsi tetebuchwepheshe. We are very excited about this opportunity to empower our youth and prepare them for success in the computer-driven society. This initiative will provide the foundation and vital proficiency for future success in this technology-driven environment. Umngani wemakhosi uphindze wacela bantfu labasha kutsi le tekuchumana ikakhulu i-internet bayisebentise kahle. Ubese-ke uyabayala ukuthi bangacali bayisebentise kuthi-ke bente bucala noma-ke betfuke bantfu. Lilunga lephalamende lenkhundla kalobamba umhlonishwa Michael Masilela lithi-ke bantfu labasha bakule nkhundla timphilo tabo titawushintsha kakhulu ngekutsi-ke sebatawukhona kulungela kutakhela ematfuba emsebenti baphindze-ke bakhone nekucocisana nalabo labaniketa lusito ikakhulu labatfolakala kutebuchwepheshe. Let us use this moment not only to celebrate but to commit to learning, to supporting each other, and to using this space for betterment of our community. Lo khulumelela abasekele lo msebenzi George Falcoma uthi-ke tinhlelo tentfutfuko batawuchubeka nekutesekela ngendlela yokuthi kubete bantfu labasha noma-ke eMaswati lahleti aphindze kabe bete makhono. Lo mphakathi wasezulwini unetinhlelo tentfutfuko letifaka ekhatsi letiphatselene nekufundzisa ngetebuchwepheshe kulwa nekugucuka kwesimo selitulu kanye-ke nekuvikela bucala. Lo msebenzi uhambisana ngco nemgomo wentfutfuko lekhonsako yakamhlaba wemfica lokhutsata kutsi kube nemasu latfutfukile pheceleti innovation letawukhona kutfutfukisa sive. Kubika Sondo Mlangeni kusezulwini. Sivumelene nebenkosi lenhle siyabahlola etimakethe nasibuya tindzaba titawuchubeka. Good day, ladies and gentlemen, distinguished guests, visionary investors, and my beloved fellow eMaswati. My heart is full of pride and unwavering hope as we host the inaugural Eswatini Investment Conference of 2025. This is not just a gathering, it is a sacred moment, a powerful call to weave the urgent rallying cry of Nkwe into our kingdom's future. I'm inspired by the unity and resilience of our people and propelled by Nkwe, we have a clarion call to act with urgency, to act with purpose and relentless drive. To our local and global investors, I extend a heartfelt welcome to the Kingdom of Eswatini, a land where dreams ignite and opportunities flourish. Today, I want to speak to your hearts, Maswati Lamahle, and echo the Nkwe that resides within each of you. We must rise with urgency to create a vibrant, unshakable environment for investment. Our nation's destiny demands action
and action today. Investors seek more than profit. They seek a community bound by trust, by values, correct morals, compassion, and a fierce resolve to seize this moment. Maswati, you are that community. With Nkwe as our urgent call, you can help make Eswatini a radiant beacon. To our workers, your dedication and skill are the heartbeat of every enterprise. To our youth, we are the dreamers and doers. Embrace togetherness through entrepreneurship and shape an Eswatini that moves forward. And to every citizen, your everyday choices as consumers are significant acts that contribute to the economic well-being of our community. When you board a bus, irrespective of who you are, fill up with fuel or buy from a local vendor, you are purposefully fueling our economy. These acts of connection create jobs, spark dreams, and signal to investors that Eswatini is a thriving, dynamic force ready now. Let us be more than just citizens. Let us be ambassadors of the Eswatini we desire to see. Proclaim Eswatini's promise with urgency. Welcome investors warmly and show the world the strength and unity that define us. By keeping our communities safe, our streets clean, and our bonds unbreakable, we can create an environment where businesses soar and families thrive. Let every action declare that Eswatini is ready, and it is ready now. Eswatini is open, and it is open now. Eswatini is unstoppable, and it is unstoppable now. To our investors, I pledge the full commitment of our government. We are streamlining processes, building world-class infrastructure, and crafting policies that ensure your success. Your trust in Eswatini is our sacred bond, and we honor the trust with a commitment to helping you succeed and thrive. Now, Maswati, I make this impassioned call. Rise with courage of Bunvu, act with the urgency of Nkwe, dream with the audacity of a united, unstoppable people, and the time is now. Nkwe and the power is ours. Together, let us forge an Eswatini that stands as a powerhouse of opportunity, a land where every citizen's efforts, big or small, build a legacy of prosperity for generations to come. Sawuthokozela umnotho wethu. Let us rejoice in our shared, urgent prosperity. Siyabonga. More. We all seek it. We dedicate our lives to achieving it. We want to grow more, accomplish more, experience more, and become more. This relentless pursuit drives us to innovate and improve. It's why we push the boundaries of what's possible, making today's dreams
tomorrow's reality. Partner with a bank that sees beyond the possible and positions you to achieve more. Open an enterprise banking account and take your business to the next level. From startup to success. Because with Standard Bank, there's always more. Asemukele labo labasanza kuvulela umsakazo Tithombe iEswatini TV sichubeka nato tindzaba. Njengobeke elangeni lakusasa live litawube libamba umhlangano lomkhulu wekukhanga abahlanyela imali eveni lapha endasi yeSharma House ezulwini kunesidlo sakusihlwa lapho kwemukelwa khona tivakashi letawuba ingcenye yalomhlangano. Sesitawuxhumana nenthatheli emsakato Sonto Mlangeni lelapha endasi yezulwini. Sonto asivusele sikwemukele emlangeni etindzabeni. Ingabe yini longaslephelela yona lokwendekako manje kulo msebenzi lapha ezulwini? Siyabonga kakhulu Zodwa, asikuvusele phinze sivusele nebabukeli sila eSharma House ezulwini lapho khona nje niva umsindvo nebantu emva kwami kutomukelwa tivakashi nabochwephesha labataba ingcenye yemhlangano lomkhulu lotabuwe kucala ngqa la event la kaNgwane iEswatini Investment Conference. Lona ke ngumhlangano lotawukhona kuhlanganisa tishaya mthetho labo labachamuke tinkampani letehlukene lokusho ukuthi nje kutawuba ngema sectors cishe onke eminotfo. Si kwanyalo sinendvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Neil Rackenback lotawukhona nje ngokuthi asichazele ukuthi lo mhlangano lona mbamba ubaluleke kangakanani. Thank you so much, Honorable Minister, for your time. We understand that tomorrow is the first official day of the Eswatini Investment Conference. Maybe, Minister, you can share with us what is the objective of the conference? Thank you very much, and thanks for having me today. I think what we need to understand is that our economy is actually in a very healthy space. Our economy is growing, and this year's economic growth is looking like the highest it's been in a very long time. And the reason for that is we are finding a lot of interest from investors. Number one, our investors already in the country, as well as foreign investors interested in Eswatini. And so what we thought was let's have an investment conference so we can bring everyone together, bring those people that are even considering investing in the country, bring them all together into one venue and go through all the investment profile and all the plans and ambitions that we have as a country and really try and make sure that we have a collective drive towards it. Growth sometimes is based on momentum, just trying to build a momentum around. We feel like there's good opportunities in agriculture, there's great opportunities in mining, there's good opportunities in agro-processing and manufacturing. And so we believe with this investment conference, we invite people from all over the world that have been expressing interest. We invite them into one venue and unpack all of these opportunities to them so they can really understand and we can continue to drive the economy in the right direction as we're trying to do. Thank you so much, Honorable Minister, for your time. Loyo ke maswati lamahlebe kuyindvuna yelitiko letemafa umhlonishwa Neil Rackenback asichazela ukuthi lo mhlangano lotawucala kusasa ubaluleke kangakanani. Indvuna ke iyatsinza ukuthi cha umnotfo welive ubukeka uhealth noma ubukeka usesimeni lesikahle kepha ke kunesidingo sokuthi bahleyela imali bakhone kuchazelwa kabandi ngematfuba la khona la eveni kanye ke nepotential noma ke nesikhala sokuthi investment noma ke labo labahlanyela imali bakhone ukuthi bathethe ematfuba la khona la eveni. Sitawukhumbula ke Zodwa ukuthi eminyakeni lophelile mvunankulu welive umhlonishwa Russell Dlamini wasukumisa lo singathi program of action lebukeka ngazuthi iambitious kakhulu noma ke lebukeka ngazuthi lihlelo lelitawudzinga umfutho lomkhulu kakhulu ukuthi umnotfo welive cishe ukhule nga12%. Le program of action ke beyibukeke tinhlangothi ukuthi ifoundation noma ke lokho lokutawenda ukuthi lo mnotfo ukhone ukukhula ukuthi live likhone ukuthi likhange bahlanyela imali bete la even nalabo ke labakhona la even bakhone ukuthi bakhule lokusho ukuthi ke live litawukhona ukuthi lidinge imali lengetudlwana kancane nje kwa 200 billion emalangeni kuze lo mgomo loyo ufezeke. Lokusho ukuthi ke lo mgomo loyo ubese ke uyakhona ukuthi wente lo hlelo lo litawuchubeka lesingathi ke ngile Eswatini Investment Conference kwekuthi bonke labathinseka kwenzabeni business bakhone kuba senzaweni yinye. Lokunye nje Zodwa lengakuveta ukuthi namuhla
kwendeke nakhona ingayizivele kokuthi hulumende noma yena lo nganga emhlonishweni Mvunankhulu yakhona ekusukumisa ngalokho semthethweni indzawo letawusita bosomabhizinisi noma abahlanyela itimali ukuthi bakhona ekusitakala masinyane lesingathi ke yi-one stop center. Lokuyinfo ke hulumende bekasolo ke ayihambela embili kwekuthi igcina ifezekile ngoba nangabe bahlanyela itimali bakhona enzaweni yinye loko live la kaNgwane kulibeka enzaweni yokuthi vele kuchuba ibhizinisi la even la kaNgwane kulula kakhulu siyatike ukuthi na hulumende wakaNgwane vele ukubeke embili kwekuthi bahlanyela itimali bakhone kusitakala masinyane njengoba live la kaNgwane lilungele kwemukela bahlanyela itimali lapha eVeni. Sibonga kakhulu Mlangeni lo mbiko lomuhle losanza kusethulela wona siphinde sixolise emaswati lamahle ukuthi umsindo wethu bowuhisha hisheka loyo ke bewunthatheli yethu yalomsakato Sondo Mlangeni lapha indasi ezulwini eShama House lapho khona kwemukela khona bahlanyela imali njengoba umhlangano lomkhulu uyaqala kusasa khona lapha eVeni la kaNgwane sichubeka nato tindzaba. Induna yelitiko letemabhizinisi nekuthengiselana umhlonishwa Mancoba Khumalo ithi hulumende akahlali kepha usakhulumisana nalabo labatsenthekako etindzabeni temthelo lohlongotwa live leMelika. Induna ithi leSwatini likhulumisana nebalingani balo labaseMelika kanye nalabo labasesifundzeni ngenhloso ukuthi nangabe lo mthelo ufakwa ungalikhinyabeti live kakhulu. Induna ikuvete lokhu eParliamente nayichaza ukuthi live lendani mayelana nalesimo sekuhlongotwa kwekufakwa kwemthelo. Induna yelitiko letemabhizinisi umhlonishwa Mancoba Khumalo yetfulele indlu mayelana naloko hulumende lakwentako kusombulula indzaba lephathelene nekuhlongotwa kwemthelo tariffs lohlongotwa live leMelika. Induna ithi live la kaNgwane lithengiselana neleMelika imikhicito lefaka ekhatsi lokulinyiwe bese kuthi ke la kaNgwane lona lithenga imikhicito lefaka ekhatsi pharmaceuticals kanye ke netinfo tekusebenta technical equipment. Induna ichazele indlu ukuthi na ungafakwa lo mthelo kutawenda ukuthi kukhule intengo yetinfo letithengwa ngephandle. Uma communications ethuke kaSAPU, which is the regional body referenced here, nabo beAmerica sitholile ukuthi bafisile ukuthi siqhubeke si-enhance ama-imports kabeAmerica. But sisenda njalo sibize si-enhance nathi ukuthi sikhona ukuthengiselana nayo beAmerica. Lama engagements ke lesiba nawo bilateral level ngeke afake ikhathi tariff ngoba i-tariff kaSAPU isekhona SAPU kepha ke lithi i-tariff silive ama-imports ethu vele sidafuna sinegotiate nabo sibe sixhumane naSAPU ngoba ama-tariffs nola la informa ukuthi sithola i-SAPU dividend engakanani. Kulama bilateral negotiations yesterday sibuka ukuthi lama non-tariff efforts lesinawenza singawenza njani ukuze ekuthengisela nalabantu ababili iqhubeke indlondlobale ukuze ukuthi live iphile imisebenzi ingalahleki nayo iAmerica ingathi kusasa sathi ngathi address ukuthi sine-negative trade balance nelive laKaNgwane. Nalama fisher Mr. Speaker, the Minister of the statement nje ihlose kufaka abahlonishwa esikhombeni ukuthi uhulumende akahlali uya-engage bilaterally futhi uya-engage na-regionally futhi satawuqhubeka si-engage nabo balingani bethu eAmerica ukuthi uma besikhona le-tariff nikelwe live ingabi lesikhomoni yabo silive. Induna ithi kungumanje solo ke kukhulumisana kuyachubeka itigabeni letahlukene. Kubika Sondo Mlangeni seParliamente. Standard Bank Eswatini was registered in 1974, so we've been around for just over 51 years, operating in the kingdom. We have multiple investors from different parts of the globe that operate in the kingdom. Eswatini is open for business. We are a hub for export market. We look forward to a successful conference, and that your takeaways from here are that you need to come back and partner with the kingdom for growth. Africa is our home. We drive her growth. It's your favorite influencer, Uncle Gabu, here to share secrets on how to save and win a car.
Save and win a car with Spar. Buy any participating product and swipe your rewards card to enter. Get 145-gram Doritos corn chips. Buy any 2 for 35 and save 11 Emalangeni. Or 175-gram Protex soap. Any 2 for 24 and save 14 Emalangeni. And that's why we shop at Spar. Spar, Spar, Spar. Siqhubeka nato tindzaba. Indvuna yetemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo seyicelela ibandla lebacondzisi be-Eswatini Christian Medical University kutsi lisebente ngekutikhandla ekulungiseni tinsayeya letibhekene nale nyuvesi. Indvuna ikuvete loku nayimemetela libandla lelisha lale nyuvesi emahhovisini ayo le nyuvesi kuMahwalala. Tinsayeya letibhekene nenyuvesi Christian Medical University tifaka ekhatsi tindzaba tetisebenti pheceleti labor issues nekubabete kwendzawo yekuhlala yebafundzi kulokunye. Ikhuluma nayimemetela libandla lebacondzisi bale nyuvesi indvuna yetemfundvo umhlonishwa Owen Nxumalo igcizelele kakhulu indzaba yekutsi emakhosana eliphupho lelihle ngale nyuvesi ngako-ke tonkhe tinsayeya letikhona atilungiswa ngekubambisana. Nangabe sekukhona tinkinga sitawucela lokuthi ngithinze ibhodi neta nasendvuneni. Let's try to engage each other rather than resorting to protest and strikes. Kumcoka lokuthi sikhulumisane. Ingonyama ke iyagcizelela imihla nemihla. Kuthi akhulunyiswane kube netisombululo. Sitawucela ke lokuthi seyibekwa ibhodi nawo onke amanye ama-stakeholders niyibambise ibhodi niwende lo msebenzi ngenhlonipho. Minister ke usebenza nebhodi akasebenzi kakhulu nemanagement. Ibhodi ke yebo ikhuluma sefana ukuthi ibhodi seyithunywe ingwenyama. Sitawucela ke lo msebenzi ningabe sesilo necabinet nibendela phasi ngiyanithemba ke lokuthi lo msebenzi nitawenda kahle. Siyajabula kakhulu. Tinenkinga lesivile. Sitawucela ke vele ibhodi ithi apply into banika ukuthi ngwaphi ama-issues lamele bacale ngawo bawasebenza. Hot issues are labor related. I'm glad that emkhatsini wethu sinabo bameli nisebenzisane kahle nihloniphane nitithathe nje nonke libe ingwenyama niyalingana kubete labanye nababukelana phansi nibe nomoya lomuhle. Leli bandla lifaka ikhatsi labanelwati lelijulile endzabeni yetisebenti temfundvo kanye netenkolo. Sihlalo waleli bandla nguDr. Boy Bongani Dlamini. Libekwa nje leli bandla lenyuvesi icedza kutfola imvume yekucecesha bodokotela. Lobikako nguSethabile Mamba, Analington Gule, Mbabane. Sikhwama selidlela Mfongeni sesesekele umchudzelwano wasomabhizinisi walonyaka i-Entrepreneur of the Year Awards nga 100,000 emalangeni. Ikhuluma nayimukela lisheke kulo lidlela Mfongeni indvuna yelitiko letekutsengiselana umhlonishwa Mancoba Khumalo ithi le mali itawesekela bosomabhizinisi labatawungenela lo mchudzelwano kute bakhone ukutitfutfukisa nemabhizinisi abo. Lidlela Mfongeni likhuphule le mali nga 50% nayicathaniswa naleyo ya 2024. Indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana umhlonishwa Mancoba Khumalo ithi iyavakala imiyalo yemakhosi ukuthi akuhanjwe ngankwe ekufukuleni umnotho welive. Le support lesitoyibonga lamhla lebuya ka-ENPF ingiletinye yetinvo lesenta kuwe ukuthi sikhuthale kulo msebenzi ngoba kusitshela ukuthi le nhlangano noma le nkampani ka-ENPF iyayibona le nhlangano yakaSETCO ukuthi yena umehluko ku society. Ngiyadata inkampani tiba nemona ngetimali tayo. Ngiko nje CFO wakhona la. Utombo ukuthi imali iyapi. Bafuna kufaka imali tabo lapho babona khona ukuthi lento iya embili. Umphathi wenkampani yahulumende lethuthukisa abosomabhizinisi labancane ikhethwe eMhlanga uthi le mali labasekelwe ngayo
itawusita kakhulu bosomabhizinisi labasetigodzini. Leto ya kubosomabhizinisi ngoba lokutokwendeka ukuthi siye nasi kwenda lo mqhudelana ngetigodzi siye sikhanze ukuthi kukuhle lokuthi bathole imali letabasita phela nabo ibende baqhubeke bathuthuke babosomabhizinisi bakhulise emabhizinisi abo. Le mali ithulwe nguMika Nkabinde lothe sandla labasifakako kusekela abosomabhizinisi njengoba umnotho welive usetandleni tabo. These dynamic entrepreneurs or enterprises serve as critical drivers of innovation and resilience and are instrumental in generating employment opportunities that uplift emaswati. Nkabinde uthi lesikhwama sitibophelele ukusekela uhulumende emitameni yakhe yentuthuko lengavaleli muntu ngephandle. Nkabinde uthi kuphumelela kwabosomabhizinisi labancane kusho intuthuko yelive ehlangothini lwekwakheka kwamathuba emisebenzi nekusombulula inkinga letahlukene. Umqhudelwano we-Entrepreneur of the Year Awards yalonyaka othula indvuna yelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana ngenyanga yamabasa lapho yamemetela ukuthi wesekelwa tinkampani letahlukene ngemali lengetulu kwa 1.8 million emalangeni. Kubikano Lesithole Nabongani Masuku Mbabane. Indvuna yelitiko letekulima umhlonishwa Mandla Chauka sewetfule ngalokusemtsetfweni kwakhiwa kabusha kwenkelebho leyadzabulwa timvula letinkhulu lebetikhona eminyakeni leyengcile. Indvuna itsi lenkelebho itakwakhiwa ngelusito lebase Taiwan labafake imali linganiselwa etigidzi letilishumi temalangeni. Uhulumende ngelitiko letekulima uyachubeka nemsebenti wekuvula tinkelebho etindzaweni letinenkinga yekuswelakala kwemanti. Indvuna yelitiko letekulima umhlonishwa Amandla Chauka uthi inkelebho sithokothwe yasemadelezini itawakhiwa kabusha. Inkelebho lena sithetha sifika sakhanza ukuthi vele itawusita emaswati lamaningi kule ndzawo. Idamu leli tinombolo tositawunisela indzawo lenganani sitishiwo. Mina ke kodwa ngiyalathi njengoba noma umuntu akhanze vele selilimele ngiyethemba ke ukuthi nyalo sesitaliphesha ngoba sithole imali leongathi segaqa letawenda ukuthi singaphindzi sihlupheke ngalo. Lo nxusele live leTaiwan kuleli Jeremy Liang uthi kuba khona kwenkelebho kutawusita ukuthi isive sikwati kutimela silime sithengise. Therefore, water resource management is of paramount importance. Lenkelebhe lena itawubamba emanti labekiselwa kuvolume lengetulu kwa 200,000 cubic meters. Lekumanti lamaningi kakhulu langakhona nekunisela indzawo lengalinganiselwa kulengetulu kwemahektara ayi-10 kuya emahektara lang-50. Base Taiwan ke bathi bakubona kukuhle kakhulu kwekuthi litiko lase-Eswatini letekulima lilithathele etulu iludzaba letelimo ngoba bona balive leTaiwan bayabekisa kwekuthi intuthuko yabo kutemnotfo isimeme kakhulu kuto tetelimo. Sikhulu emphakathi ekuthimleni Impela Dlamini uthi insha ikukhuthalele kulima. Ngiyayibona insha insha lengikwadi kongayo ayisiyo lele vame ukuthi uthanda umhlaba ukuthinza ngesandla kanzi imfihlo yona mbambambamba yila mhlabathi wathinza lomhlaba ungena lo injinga lengadonge letinjinga mina nje ngiyaqhokota ngiyababona balaba nje batakunika isikhathi bende basebenze kube kuhle kube nje. Lenkelebho kubhekeke ukuthi ibe iphelile seyicalile kusebenta ngenyanga yenyoni kulomnyaka losetulu kubika Thembelihle Magutshwa emadelezini. Bonesi lomuhla bavakashele eParliamente kuyawetfula incwadzi yetikhalo kanti ke ku video link sesinama ibongwe Masangane longumabhalane wenhlangano yabonesi kuleli asikuvusele sikwemukele Masangane etindzabeni ingabe ungasichazela yini ukuthi yini lenifuna iParliamente inibambise kuko Masangane. Sibonga kakhulu Nkosi ukuthola lelithuba lokuthi singene endzabeni. Siyabonga Nkosi kakhulu sinamuhla tisebenti tesibhedlela sitembabane masibobone sibodwana betiye eParliament tuyothola incwadi yetikhalo lapho khona tikhala ngetinto letinekako etibhedlela takuleli ikujagele kakhulu eMbabane Government Hospital njengoba kusibhedlela lapho khona kureferwa khona tonke tigulane leqhamuka kulamanye kuletinye tibhedlela lokuzakala ukuthi lusito kalukho kuleto tibhedlela.
Incwadi yethi ikhalo-ke kakhulu ikhala ngetindvo tekusebenta emitholampilo yakuleli lokufaka ekhatsi sona sibhedlela sembabane. Ephindze futhi ikhale ngesimo sekucashwa ukuthenini tisebenti tetempilo setincane setiyashoda sekwenta ukuthi kungasasebenteki kanti-ke lokho kubanga ukuthi sive sigcine singalitholi lolu sito lokufanele silithole. Kuleto etintweni tekusebenta kubalwa ama-drugs noma ngidawuthi emaphilisi lokutholakala ukuthi a-basic kufanele ngabe akhona lokufaka ekhatsi bo-Panado netinto lekufaka ekhatsi tinto tekubhandisha lokutholakala ukuthi tigulane setijwayele noma tigulane noma sive sekufanele sihambe siyotithengela. Tisebenti-ke betitocela iphalamende njengetishayamthetho ukuthi ingabe kukhona yini letingakwenda ukuthi uhulumende afane asukumele etulu ayibone le ndzaba ukuthi seyifike lapho khona sekude lokungentiwa sekungasasebenteki ekuthenini kumbe yona iphalamende kukhona yini lengakwenda isebentise emandla ayo njengetishayamthetho even ekuthenini kube khona lokwendakalako tibhedlela tibuye tibe yindzawo lapho khona abantu baphila khona kunekuthi kube indzawo lapho khona abantu kukhandzakala ukuthi sebayasishiya nanoma bebanetifo letingakhona ukuthi betingelapheka. Ishane nje Masangane ngemsombuluko indvuna yetempilo ikhiphe umbiko lapho khona ichaze kabanti ukuthi lendani ilitiko noma hulumende kulungisa letinkinga letikhona engabe niyachuliseka yini vele ngaloko lokwentiwa nguhulumende. Cha no ngozi inkinga lekhona ngulokuthi lesimo sidzala and la uhulumende labe solo sikubona kwendeka ngilokuthi bekuthi kungaba khona kusukuma noma umsindwana lokhona agijimele ukucima loyo msindo uthi ungenza lo msindo lesimo lephansi etibhedlela noma emitfolambile sichubeke sibe worse ngoba nje kule minyaka lophelile bekungasinje ngalonyaka kodwa kukhona lapho khona sesihulumende kwathiwa uze usukumise libandla leluholwa indvuna tembuso lokumangalisa ukuthi lesimo esikhundleni sokuthi sibe ngcono nasekwendeke njalo siqhubeke saba worse saze sefika la lesikhona khona lapho khona sesithi akusasebenteki sekude lokungenteka so konke leseyikusho indvuna siyawubonga nangabe kutawugcine kufike kuyidinto letendakalako kodwa ke bese sikunothisile thina ngilokuthi bese sikubonile lesokube itrend ngilokuthi isikhathi lesinenge kusukumelwa etulu nangabe sekukhona kumbe umsindwana lo sokukhona uthi ungenga noma bathi bangathembisa etisebenti tibe sure ukuthi khona lokutawendeka bese uhulumende ubuya uhlala phansi kungako lesimo sichubeke saze sabalala sikhona khona so singasho nje Nkosi ukuthi kuthemba kwethu akusesilo kungako sesiyawukhola ngetendo. Sibonga kakhulu Masangane isikhathi sakho kanti leyo maswahla mahle bekungumayibongwe Masangane lo ngumabhalane wenhlangano yabonesi achaza kabanti ngokwethula kwencwadi yetikhalo lethulwe ngibobonesi eParliament kulesikhathi manje yasemukele nangumbiko wethu wetimali. Standard Bank. Sichubeka nato tindzaba. Umsolwa ecaleni lekweba imfuyo macaleni Sipho Dlamini loneminyaka lengamashumi lasitfupha namunye budzala wasendzaweni yasemdumezulu uvele embi kwenkantolo yamanje esiteki lomuhla kulandzela kwethweswa emacala langemashumi lamatsatfu nesitfupha ekweba imfuyo. Ngekusho kwemaphepha asenkantolo umsolwa wawenta lamacala ngesikhatsi asasebentela lihovisi iKing's Office njengamuntfu logadze tinkhomo temakhosi. Kulamanye amacala labhekene nemsolwa macaleni ubhekene nelicala lekweba tinkomo leting-19 taThomas Mbhekeni Mabila wakalanga letingabita 250,000 emalangeni. Macaleni kuthiwa wesabisa Mabila ukuthi utambika enkosini kuti webe tinkomo tasosilo kepha-ke uma angakhipha 19 wetinkomo bekangeke ayithivule indzaba emakhosini.
Kulelinye icala amacaleni usolwa ngekweba tinkomo letingu-8 letibita 115,000 emalangeni. Kulelinye icala umsolo wamacaleni kuthiwa weba tinkomo letingu-54 ta Magubane Nkhambule wakalonhlupheko. Letinkomo tingabita 540,000 emalangeni. Macaleni uphinza abhekane nelicala lekweba tinkomo taSijabulile Zwane wase-St Philips letibita 295,000 emalangeni. Naye kuthiwa wamesabisa ukuthi utambika enkosini ngekweba tinkomo. Wathi-ke akakhiphe inhlawulo yetinkomo letingu-24. Lelinye licala lamacaleni kuthatha tinkomo taJester Duduzile Dlamini eMagomba eDeep Tank letingabita 360,000 emalangeni. Ngiliva Amos Hlophe naye ngilomunye lokhala ngekuthi macaleni wamthathela tinkomo takhe letingabita 251,000 emalangeni. Letinye tinkomo laboshelwe tona amacaleni taSabelo Sikhonze wasembolonjeni lamthathela tinkomo letingu-14 letibita 210,000 emalangeni. Bonke labantu labakhalako kulendzaba yemacaleni bamsola ngekuthi wabesabisa ngekuthi utababika enkosini ukuthi bebetinkomo taso silo. Abese-ke emacaleni ubahlawulisa tinkomo kuti letindzaba tonke angatibiki enkosini. Lendzaba ibese ichubekiselwa embili kumhla tingamashumi-31 kulesetulo. Macaleni utawugcinwa esitokisini ate avele enkantolo. Ngakulokunye ichubekiselwe embili kumhla ti-14 enyangeni yaKholwane indzaba yesikhulumeli sahulumende Alpheus Nxumalo. Nxumalo bekubheka ukuthi avele enkantolo yamanje kaManzini. Kanti-ke ubhekene nemacala ekugagadlela abantwana. Umbiko uhlanganiswe ngiLington Gule ngisembabane. Sitawuphuma kuleli sibukeleto letibuya kulamanye emave emhlaba. Mengameli welive leMelika Donald Trump usewuhocise kunghinya live leSyria kutemnotfo emhlanganweni lakabe nawo namengameli walela live Ahmed al-Sharaa elangeni lanamuhla. Abaholi ababili bangenelele umhlangano edolobheni leRiyadh eveni leSaudi Arabia lapho khona uMengameli Trump emongelwe inkosi yaleli live Mohammed bin Salman elangeni layitolo. Lo mhlangano udenete indzaba letimnanzi kuleSyria njengoba uMengameli Trump umise ngihlinya lela live kutemnotfo nenhloso yokulinika lithuba lekuphefumula lisakha uhulumende lomusha kulandzela kugedulwa kwalula bengumengameli walela live Bashar al-Assad lebekahola lela live ngesandla lesicinile. Lo mengameli lomusha weleSyria wake waboshwa live leMelika iminyaka lesiphohlongo ngemuva kokuthunjwa ngamaphoyisa lela live ngesikhathi asedzingisweni eveni le-Iraq. Trump ungenele lo mhlangano ngemuva kwecelwa inkosi le-Saudi Arabia kanye nomengameli welive leTurkey Tayyip Erdogan lebekangenele lo mhlangano asebentisa tindlela tebuchwephesha. Ngemuva kwalo mhlangano Trump ubese ubhekise emabombe eveni leQatar lapho ukumukela khona sipho sendiza elikhethelo lebita tigidzi letingamakhulu-4 temadola eMelika $400 million lekuthiwa itawuchubeka ibe ngeyakhe noma sekaphumile ihhovisi. Letibuya eveni leKenya lela live selisayine isivumelwano nelive leDominican Republic ngenhloso ecinisa indlela yekusekela amaphoyisa lela live lamekiswa eveni leHaiti kuyobambisa lela live ekulweni nemacembu ebuphekula sikhuni. Lesivumelwano isayinwe yindvuna ngephandle eveni leDominican Republic Roberto Alvarez kanye namabhalane lomkhulu etiko letangephandle eveni leKenya umnumzane Musalia Mudavadi. Kulesivumelwano amaphoyisa aseveni leKenya atawubonakala athola lusito lwetemphilo kanye nekubuyiswa kwawo ekhaya ngetikhathi tebumatima lokungaba kulimala noma uphangalala. Uhulumende welive leHaiti solo ubhekene nebumatima ekunqobeni emacembu etigelekece kulela live le imbangela yako kungasekeli ngendlela efanele ngetimali kanye nekuba bancane kwabo ngelinani. Bathi 5,600 bantu lababulawa kulokulwa eminyakeni lophelile kanti kulo mnyaka ngenyanga yendlovana nangenyanga yendlovulenkulu babe 1,86,086. Ngakulokunye uhulumende welive lemali liholwa ngumbutho weTekuvikela sewuthethe isinqumo sekumisa kusebenza ngalokuphelele kwamacembu etembusave kulela live kulandzela imishuco lenebingoti lebonakala ichubeka kulela live. Ifunza lomthetho lomusha losayinwe ngumengameli walela live Assimi Goïta indvuna yetepolitiki kulela live Maman Nassir ivetile ukuthi wonke amacembu noma tinhlangano tetepolitiki setivaliwe kusebenta eminceleni yalela live kanti futhi ede nemvumo yekubamba imihlangano. Lesinqumo silandze
ukukhazela kwanze kulinani balandzeli balamacembu labathunjwa kwenhlokodolobha yalelive iBamako basashuca lelinye labo solo bangatiwa ukuthi bakuphi kule mishuco lamacembu bekamemetela ukuthi lelive libambe ukhetho lamengameli njengathembisa kwakhe uMengameli Goita esikhatsini lesendlulile. Kubanjwa kwelikhetho kulelive kubonakala kuyinto lekhashana nekwenteka njengoba tinduna tembuso talo uhulumende wesikhashana tivotele chuba buholi balomengameli kude kube ngomnyaka wa-2030. Lo bikako ngumpendulo kumbi kanti tithombe titholakele ka-France 24 VOA naka-DW. His Majesty's government continues to lead in the creation of a conducive environment for socio-economic development through increased access to production resources, industry markets, in local, regional, international destinations, by investing in world-class multimodal transport infrastructure and services in rail, aviation, roads, and ports. It's now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. eBet, born to win. Sitawubuka nathi tindzaba tetfu temidlalo. Inhlangano lengamele tinhlangano tetemidlalo lapha eveni iEswatini Sports and Recreational Council ithi ngekusebenzisana nelitiko letemidlalo kanye nenhlangano ledlalisa ematubane sebatawunaka ngalokuphelele imichudzelwano ematubane etigaba letitsite pheceleti marathons. Ngekusho kwemphatsi wayo eEswatini Sports Council lokho kuyindlela yokuthi live liphindze likhone kuba netingijimi letifana na Richard Mabuza lowake waba nemlandvo lomuhle ku ema-marathons ngetikhatsi takhe. Inhlangano lengamele tinhlangano tetemidlalo kuleli iEswatini Sports and Recreation Council seyiqale umsebenzi wokunaka kanye-ke nekusekela imichudzelwano yetigaba letisemidlalweni ematubane liyatiwa ngokuthi ngema-marathons. Le nhlangano ithi lo mlando lo washiwa ingijimi yakuleli kungu-Richard Mabuza lo wakhona kumelela live emidlalweni lemikhulu yemhlaba lokufaka ekhathi imidlalo yema-All Africa Games yeminyaka wanga-1973 eveni lase-Nigeria nema-All Africa Games yeminyaka wanga-1978 eveni lase-Algeria kanye-ke nema-Commonwealth eminyaka wanga-1974 eveni lase-New Zealand. Kule minye kwaba inkhomba ukuthi lakuleli lingakhona kuba kulamave ladumile kulomchudzelwano wema-marathon emhlabeni. As a council on behalf of government, working collaboratively with the Executive Board of Athletics Eswatini, we are putting focus once again, special attention to marathon running. Umphathi walenhlangano Darius Lomo uthi ngekusebenzisana nelitiko letemidlalo kanye-ke nenhlangano ledlalisa ematubane akuleli bakukhanze kumcoka futhi kukuhle ukuthi baphindze banake kuphumelela kwaletinhlelo kanye-ke nemichudzelwano yema-marathon lapho khona live lingakhona ukuba nelithemba ukuthi lingathola timendlela emidlalweni yema-Olympics kanye-ke naleyo yema-Commonwealth. And such that even that legacy should shift elsewhere and be taken by others. Tingijimi-ke kwanyalo letikhonile kuthola lithuba lekungenela ema-marathon ngaphandle kwelive tifake ekhatsi Melusi Khumalo kanye-ke naMancobane Hlabathi letichudzelane kahle taphindze tabuya ekhaya netimendlela lokuyinkhomba ukuthi vele live libonakala lenda kahle kule michudzelwano yetigaba letiphansi kanye-ke netigaba tema-marathon. Lobikako kutemidlalo nguGiyani Msibi naFabrice Msonera eMbabane. It's now or never. Play with 50 Malangeni or above and be one of many to win a Toyota Vitz valued at over 200,000 Malangeni and many other prizes. Competition runs from the 23rd of April to the 23rd of May 2025. eBet, born to win. Simo selitulu siyalandzela.
electricity unit run out. Think Momo. For a more convenient and safe way to make your money move, think Momo. Use the Momo app or dial *007#. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwe baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Tingako maswat lamahle tindzaba lebesiniphatsele tona nisale kahle.